Tukiambĩrĩria gĩkoro gĩa gũcania maoni kuma kĩrĩ mũingĩ na rĩtwa public participation kenda kweberia gĩtĩni gavana wa Meru Kawira Mwangaza nĩkĩrũthĩtwe bungeni ya Meru nĩ baria Ameru maumĩrĩtie banene kubeca na maoni mao igũrũ rĩa rĩendekithia rĩrĩ nĩ baria gĩcangaca kĩonekanĩte bungeni ino nyuma ya ikundi ciĩrĩ mwanya gũcemania baria nyĩmbo cia kũthũmbia na gũkatha obamwe gavana cionekanĩte bantoni bau ikundi ino ciĩrĩ kimwe gĩkĩendekithania kagia gavana Kawira kurutwa gĩtĩni na gĩkĩngĩ ĩkĩendekithagia athiĩ na mbere gũtungata ta gavana wa Meru. Mwandĩki wetu wa Ntito Mũthuri Mũriũki na raiba Antoni Bau na nagotobacio na njĩra ĩndĩku. Mũthenya narua nĩrĩo mũingĩ bakũgwati ũgeni mbungeni ya Meru nĩkenda beja kunenganĩra uge bwao igũrũ rĩa rwari rwa rũreti MC wa Boketa West ndiye mkĩkiogora rwa kwĩngata gavana Kawira gĩtĩni kĩa gavana aja nandi umwe kwa umwe bakinenganĩra uge bwao. Indi amena bubu kikundi kimwe kiachimiria na kuambia kuina rwimbo rwa kuingata gavana. Maoni ya kila mtu yanaheshimika tafadhali. Tunyamaze, tumesema aja kwatuma mũtongoria baraba inge mbungeni eji Evans Mawira okira akigire kubakiria aja gute mantu mantu jonde turenda thikiria maoni jonde ino ntugiceria public participation imwana inchi yawe kanya arite maoni yawe tesa sawa wau muntu onda nathike agite hata athikirwe na ingwete kitu kwa mtukwetekanirio tukiambiria undu bu baria kumbikana imenye kundi kire kwata gavana Kawira mbaru kinyago kiambia kuina wau na ndeno nto else atathiria ndaika cia weiziri aja nandi kwa kagita mchemno jojo da jukiangalatana na ndi kiongozi amana MC wa Karaja wa Nkuene ni weni Kimbrugu nyuma ya gukinya bacereri batongere gikundi kimwe gutonya assembly na kwithira murango jwa assembly juingi batongere gikundi kira bokara yakyo kugurira murango bebongwa na kwirura murango jojo giuta tena uraje rugurawa na ntupotegerwa ni gukinya kwa MC wa Karaja no Dr. Kaithia jasi thiria teke nyuma mingi kurega buru ethurari kikarone giki India mona bubu utoragura rukigacagaca iji ona kinya kethiri bakiririe na nyumene beta na mbere kunenganira uge bwao nkiripotera Buru TV Ntito Mũthuri Mũriũki.